Zdravo ljudi, Krcko ovdje. Da li vi volite mimove? Da li vi volite da sedite uz komp sa svojom ženom i da gledate u mimove i da vas ona zbog toga napusti? Onda imam stvar za vas. To su srpski sinovi bajati mimovi. Mi imamo svega. Imamo Facebook, gdje mimovi neprikosnovenog kvaliteta se postavljaju i neopisivi shitpost mene ličnog. Ja i još par admina koji tu održavamo to jedinstveno telo. Trudimo se da vam damo najbolji kvalitet za svoj dinar. Imamo i Instagram koji možete zapratiti kada god poželite i imate pri ruci neviđeni kvalitet mimova. Imamo i YouTube koji izbacuje kvalitetne klipove u regularnim intervalima. I zadnja stavka je Discord, gdje je raznovrstan komunitet koji definitivno nisu nacisti, bleji i komunicira. Zar nije predivno? I zato zapratite Srpski sinovi bajati mimovi na sve te društvene mreže i aplikacije i uživajte u naš dugogodišnji kvalitet.